Kuna watu shuleni mlikuwa mnaongoza, leo hamuongozi tena. Ninasema damu ya Yesu inakutetea katika jina la Yesu. Kuna watu mlianza vizuri kwenye ndoa, leo mambo yameyumba, hamuelewani na mumeo, hamuelewani na mkeo, mambo hayaeleweki. Kusudi la Mungu ni muendelee vizuri. Ninaikataa hiyo hali sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana afanye kitu kwenye ndoa yako, Bwana afanye kitu kwenye biashara yako. Kuna mtu ambaye ulikuwa mzima kabisa, leo magonjwa ni mengi, kila siku naumwa wewe. Mapenzi ya Mungu yakatimizwe sasa. Ninatamka uzima juu ya afya yako, ninatamka baraka juu ya afya yako. Afya yako ikaponywe kwa jina la Yesu. Ninafuta kila magonjwa, ninafuta kila laana, ninafuta kila matatizo ndani ya maisha yako katika jina la Yesu. Yes! Pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa. Biashara yako imefunguliwa, maisha yako yamefunguliwa, utumishi wako umefunguliwa. Kuna watu mlikuwa mnatumika, kuna watu mlikuwa mnahubiri, leo mambo hayaeleweki, leo mambo hayaeleweki, leo havieleweki, leo havieleweki. Ninasema sasa ukaeleweke leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nasema Bwana anatenda, nasema Bwana anafanya katika jina la Yesu. Hauko peke yako, hauko peke yako, hauko peke yako, hauko peke yako. Mama yangu hauko peke yako, baba yangu hauko peke yako, kijana hauko peke yako. Nimefika hatua umekata tamaa, ninasema hauko peke yako katika jina la Yesu. Yesu aliye hai. Nataka niombe Mungu